totere tukule onye ntuku bwatakura etogosekereru n'ebisaku bine esibono ontegerere natebire ntoje tuisara nsensa turangira ni twins tukwane toe mwerekeo omugusio mugima narari tokugenda Kingo reporter Getembe kuraiga Ngenyo yegotoka meye wodi ya Nyamaiya West Mugirango county ya Nyamira Injefatigad Isemba na mwancho muligero bnachira ya mayoko tinya obolenda namano ase bunge ya Kitutu Church South harit kolia lero niko batuleti banyoda chion from chokra emiremo umajega honyara kabago kora gusumuru nya kabakora osego kiranwa amono mujumbe webunge yumusika Anthony Kibagendi nigati ya baraibande korwa sensa serikali anamano sector eli yobolendi bakwana sinsa mecho boigo niko omusika Anthony Kibagendi akwandra amangana igoro yokorwania osechise gichokorwania maliogo yogotindi munako tumanya umulikeito diponi asana. Hapa OCPD ameongea hati watoto wanapigana mpaka mwingine amekufa. Nyinyi kama wazee wa kijiji, you have to speak to the people. Muambie sasa ni msimu wa Christmas, watu wajiheshimu, watu washerekee na heshima pole. Nilituko lya bene gochia sabatureti au manyekanite na clan elders imeje bunge ya Kitutu Church South. 2 3 funga aseba umirana no mubunge bwarogongorwe asukubwatokerwa chi uniform osechianga chimiremo igikaro gikiranwa n'ababwatani be sector y'obulendi kurwa sub county ya Kitutu Central unenchireyemo yogukwanira mangana yogutinyo obulendi chinsemecho. Leo tumekuja launch hii uniform. Na hii uniform kila clan elder atapata hii uniform. Mafundi wengine walichelewa kidogo kuweka buttons, lakini wanaendelea kuweka. I think sasa at this level my chiefs zile ambazo hazijafika zitawekwa pamoja, zitaletwa katika location zetu. Kulingana no murogerio muya obekire aroro asokubotisia abagambi anene imasibinyoro. Nawashukuru kwa kazi ambao mnafanya. Na kazi yenu is recognized by government. That is why you are appointed by the chiefs and their deputies. Budget ikisoma mwezi wa 6, kuanzia pengine mwezi wa 7 ama wa 8 mtaanza kupata kitu kidogo hata ya kuweka credit kupigia chief kumwambia tuko na shida mahali fulani. Some of these clan elders, they are again in the community policing team. Wengine tena ni CHPs, community health promoters. So they are doing a great job in our community. Ebunge ya Kitutu Church South nigo ebwata abantu bebisaku byonsi ingana bona gendrete koena na libagarigya guchese bisaku ebye konyora abawakilishi unenchireyemo yo kwenyorera obokoreri obya asobwange. Our machifu wamefanya kazi nzuri sana. We have been working together very closely. One of us was blessed this year. Alibarikiwa na mtoto, tena akabarikiwa na harusi. Huyo anaitwa Nalieka, na unajua ni wa huko Ingo. Ni wa Ingo. So sisi hapa tuna embrace kila mtu. Pali anatoka is at the border. Yeah, ni Bogusero. Pale mali inaitwa Ruga. So yeye ameshikilia area hiyo. Alafu tena hiyo jamii ni kubwa sana hapa. Hapa ni daraja 2. Pia I thought it wise. We need to show unity. Tuoneshe that Kenya is united. I spoke to the administrators. Kijana ambaye alikuwa amepita kabisa kwa hiyo interview ni kijana wetu anaitwa Brian. Pia kule Nubia tumepitisha hiyo sublocation na pia ilikuwa gazetted. So we want it to be operationalized. Tunataka pale pia when we'll be having that opportunity watu wa kule Nubia waweze kuwa ndio applicants na tupate mtoto wetu mmoja kule akuwe assistant chief. Asege karekyo mubunge Kibagendi ni gakwanira emirobirio yo gukinya ekerengo gichisemi. In our constituency we have the lowest dropout rates, actually almost zero kutoka kwa shule. Why? The work we do with our ACCs,
the chiefs and these clan elders. Sisi watoto hapa usisimame mama, utasimama mara ngapi? Sisi hapa, when a parent, kama kuna wakati Mutiso can tell you, shule ingine inaitwa Ongicha, watoto wameregister for exams 140, wale wako darasani wako 60. One time yeye na machifu wake na clan elders, they swept through the whole of Bogusero. Now within a week, all the children reported to school. Inga kiechicho ni gabwa tukege kulege tindi gochia asa bali bagutumika malio yogo tindia. Na waomba, siwezi kuwa kule Nairobi, mimi ndio chairman ya caucus ya wabunge ambao wanasema tuangamize mambo ya drugs. Alafu constituency yangu tena watu wanakula drugs. Kwa hivyo na waomba, tukaze mshipi, tuungane, tushikane na machifu, tuweze kuensure hiyo maneno ya chang'aa, mambo ya bangi and the various other drugs in the community zimeweza kuisha. Tali hiyo. Lakini pia nitoe onyo, msichukue sheria mikononi mwenu. Kuripoteria igitasenikia ukia getembekoro igase bunge ya Kitutu Chache South elia nenkoro kwa Dipon Hasanya na mwanjwa umurigereri ritukuria rero nigo abanyanyimbo bachakire obotuki kubatukana hamwe n'umubiri bw'umusacha yomo gutkorwa ase ekenyero kia ria ng'ombe nene sublocation ya Nyaguta ward ya Kigore county ya Kisii gutoka gaisiretie obogima bwaye ase omugondo bw'ekibanda kinsemesyo mubiro nigo rusi wasaywa na koirwo gwikase ngendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. na mwancho murigereri gukorera nigo ababwatani kurese abisi iyo mumererwe county ya Kisii musikatanya Doris Aburi banyaka bagutanya gitari imeye county ya Iga ya Kisii ase banyaka bakobwatuka obokonyi gochiase balia bale atinya gitari echo anamono abasubati bali babere bakogongia ase banyaka bagusirwa nebinto banyaka bakokera egetambukire kyo ase banyaka bakotsegeta kigenderere elio banyaka bakonyora obogima gusubakanyora ogosira okwo okonyaka bakonya kubatanga kurwase emechando Arieta ngoro kumeli wanareli iwango toka sechiro ya daraja mbili sekta ya Sirio iwanta gete goteba nga biyamono ainde biyamono ase mwesimi goitotonya toto turwa sobora igoito we women de biyaito ya daraja mbili twarorera okoboko kwa Nyasaye nga umwesimiwa otokoleira maya asenge gotoigorire nyomba eye asokobeka abana babake konyara bakonya gusugurikaga monare bagenda basugunanete kogenda chero chenga twanyorire nyomba ere special igo kene kyondanya kubanga tankelinga ekero moko genda mote yo mwesimiwa congratulate twamoiro toiro moyo na gwetanya ose abana baito babe safe kiagera ekatwarigeria abana baito bokendu kiangu chero chenga baba safe umwesimiwa onare gogotebi you find time otite ukwanira abantu batambire chikura chao chirega nechinyinga ma takara ko tatebi we come from constituency kianda chire gusi igakara to korora ubuya bwa auto irisiko gari yo chikure chikwaire otherwise naye tutoroche kwa to supportiri iba done a lot step kwa mukiri una wacha kirega tumeshukuru na ande na shukuru wa epo women rep daraja mbili mama Pamela oyo ikerete erire 91 wachire kore to bokonyo wiga
na nde abang'ina bari barabake bagendete konyora abana at least bono mbatware chinguru at least yokoreta abana babo megaiga rinde banya gutimoka bagendete gukora biashara. Tutaribia tusapotani agere tusuke kiuchumi ni ngumu, lakini tunaendelea kushukuru kwa sababu asengenjo ayebuna tu agochorete bado noto gitani eria gatatu daraja mbili ne chirene ne ntugwati mache mweshimiwa amache abangina gotogo kuna machara mabe ande kabere abangina nturi sensitive kero kende none chicho toko genda ntugwati mache asengenjo toko tumia machara mabe abangina abango cha kurwara bari bakogenda guchikanga kristo cha goteba togoteba ngantu amaitese bakora mangana yakuru igorende nari gusaba ng'amache nari kwabeka daraja mbili guruka iga tuanjire naye ndo toikange tumanyangana kia gwikase chireye egeranya ariko bakagutumika. Kwa hii wakati nasema ni asante kwa Donya mheshimiwa wetu kwa kutuzawadi. Kwa mama wetu wamefurahia sana ambao wamejifungua na wale ambao wanatarajia watoto siku zijazo. So kwa hayo tunasema kwamba wote tumefurahia na pia tano tena. Kwa ajili ya administration nimeomba pia kushukuru kupitia matron wetu, amesema kwamba asante sana na uzidi kubarikiwa. Kwikira matokorera magana mayekonga chinsa ibere emagoroba ya rero kurenda sameli ya kabere nigo togochiko banaerekea na Mose Onzarigo asomororo ukamenya okuyeka bachano gotoko chenjini ngoro kwaro ne toto nyangiri kuranze menyeryo diga korwa Wilson Makona bayo kuranze batansion nigo akorwa dijatsa nigo se Kevin Ongeri. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bali Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bali Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism ngwegeli bali Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bari chiloni cyo gosoma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye skuru gurendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkoye bari chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake ngendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi migwetera chilamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068.
Yesu kwengia twawagana Yesu kwengia Ikoro kwa Mary Kerubo kwa Gatembe TV na Gatembe Radio FM 102.7 kiunga kia Mwamugusi na Head of Radio kuganirio mwaka umia Yesu kwengia mwaka umia wa magenderero bwatana munaitu ase vipindi byonsi bya Gatembe TV na Gatembe Radio. God bless you. Merry Christmas and a very happy new year. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase Koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is assuring